Sniper 155. Sura pugngan sa motor mo kanilo eh. Power kaya. Grabe dulo eh. Grabe dulo eh. Power kaya eh. Waka kaya si Sniper 155 eh. Waka kasunod eh. Nana. Waka kasunod. Ay, Korea buyag yun. Korea buyag yun kaya niya. Pabilib yun kunin mo. Kaya si 155 ay. Oh, 110 oh, galing good lang. Nagsunod sa ko, gipalong ang paan. Mini driving light. Pila speed? Pila speed nimo? 57. May namutugan kita. Kaya para di siya mag-expect.